Kanti lona ke oyi assistant coach kulona ke qembu le Mamelodi Sundowns yena ku Steve Komphela sekashile ke kulona ke qembu le Mamelodi Sundowns lapho ke ajoine khona iSwallows FC the Dube Birds kuyona ke isizini lena ke DStv Premiership isizini ke ka 2023 no 2024 kanti ke uSteve Komphela uzosebenza no Ditheko Mototo ozoba i-assistant coach yakhe kwiSwallows FC naye ke yena ke uMusa Nyatama kwi-the Dube Birds. uSteve Komphela uhambile ke kwi-Mamelodi Sundowns lapho ashiye khona uRhulani Mokwena naye ke yena ke uManqoba Mngqhithi. Makhumbula kahle uSteve Komphela ke uke wasebenza nakulona ke iqembu le Kaizer Chiefs wasebenza ke na ku Free State Stars kanye ke na ku Lamontville Golden Arrows njengamanje seka join ke i-the Dube Birds.